Dirpur ang supi abolon ki PG Fan City Infrastructure Development Fund pen kuti pharo atangka nangkilo. HSLC lapen SS asalang ki undun atuma pan. KSA Hamren District Committee pen karjo ajai mek kepadopon. Karbianglo Tenamas Council CM lapen Ari Sangho tum di purong supi ang kangka celenga towar along returning wall ke selampon bomadiman long kelang cari dang. Kardom ada berta lom benile berta han mang thare harmony ben bertang ton pen arjita. Di purong supi ke palang Media Fan City Infrastructure Development Fund pen koti pharoisi atangka nangli erlopusi vosi krisir cap arni. Karbianglo Tenamas Council CM tuliram rong hang berta cap atumapan than pachini. Rong supiang kang pangrumpet ward creep li ando awartin along towar melang rihing ame oversight kichui pathuadim autoriksha bus kachong ahem hai hui kaselam jiaphan city infrastructure development fund pen kuti pharu isia tangka panong pontanglo lahaya tangka pen awartin CCTV oversight ta doji pusi difu kasa sa hemalong busi creature cap ani birta ki apatum pen kaching kachithana hut karbiang lo atun mus counter GM tuliram rong hang pen laso alam pacetak pon alang di dipu rong supia long bus truck kapasang adim kabelang damsi dipu manjake dam recreation park adung chiri phokep along le along prabjin pen bus truck ki o kapasang adim kaselampon poputa CM rong hang pen pachini thu je dipu itu dipu town buli koi he town to ami namakoron korisu je city bule ami namakoron korim buli ami chesta korisu সেইটো মতে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এইটো এপ্ৰুভ কৰা হৈছে সেইটো CIDF তৰফৰ পৰা আমি 100 crores project সেইটো আমি এপ্ৰুভেল পোৱা হৈ টি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ লগত লৈ আৰু টাউন কমিটি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 14টা ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ লগত লৈ যে যিমানখিনি টাউন এৰিয়া যিমানখিনি কি প্ৰয়োজন আছে স্পোর্টস কমপ্লেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলিবিলাক সেই গোটেইখিনি আমি মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সাইট ভিজিট কৰিছোঁ সেইমতে আমি বাছ ষ্টেণ্ড বাছ টাৰ্মিনেল আমি ৰিকুইশ্যন অফ পেভাৰ ওচৰত আমি প্ৰায় 50 বিঘাছ মান মাটি আছে সেই মাটি আমি বাছ টাৰ্মিনেল লগতে ট্ৰাক আৰু অটো ট্ৰাক বিলাকৰ যিখিনি আছে সেই পাৰ্কিংটো আমি তাত ল'ব বিচাৰিছোঁ তাত শিফ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ খেলান সেই ৰং খেলানটো আৰু কনজাষ্টেড হয় তাতে তাৰ এইখিনি লেফ্ট ৰাইটৰ ইয়াত দোকানবিলাক থয় ফিছ মাৰ্কেট বুলি কয় ইয়াতে মাৰ্কেট যিবিলাকত থৈ আছে এতিয়া সেই গোটেইখিনি আমি শিফ্ট কৰি পেলাই সেই গোটেইখিনি যিবিলাকৰ বেপাৰীবিলাক একো সুবিধা নোহোৱাকৈ আমি ধুনীয়া কৰি এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স ওপেন মাৰ্কেট কমপ্লেক্স যেটা আমি তাত আমি বনাবৰ কাৰণে আমি ভেটেনেৰি কমপ্লেক্সৰ ভিতৰতে আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ভলিবল কোৰ্ট নাই সেই দুটা কাৰণে আমি সেই আগত পুৰণা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামটো এইটো শিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি গোটেইখিনি অফিচাৰ্ছবিলাক লগত লৈ আমি সেইটো চাইখিনি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডত যিবিলাকৰ যিটো চুবুৰীয়ে যোৱা ৰাস্তাবিলাকত সেই ৰাস্তাবিলাকক আমি কালাৰ পেৱাৰ ব্লকৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ৱাৰ্ডত আমি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ য'ত মাৰ্কেট এৰিয়া য'ত প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক জেগাত আমি CC কেমেৰা আমি বহাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডত গোটেইখিনি ৱাৰ্ডৰ ষ্ট্ৰীট লাইটত বহাব এটা ৰাস্তাও মানে যাতে চলাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটত নবহাকৈ নাথাকিব গোটেইখিনি এৰিয়াও মানে ষ্ট্ৰীট লাইটত উইথ চলাৰ সেইটো বহাব এক ৱাৰ্ডটো এৰিয়া ৱাইজ যিটো পাব্লিক ডিমাণ্ড তাত আমি উইটিং ছেট আমি বহাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ সেই প্ৰপ'জালটো আমি দিম উইটিং ছেট বনাবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিল বা থ্ৰু CIDF জৰিয়তে এইটো আজি ফাইনেলাইজ কৰিছোঁ আমি কাৰ্বিআংলঙৰ টিম গোটেইখিনি আজি ভিজিট কৰি সাইট ভিজিট কৰি সেইটো আমি এক সপ্তাহৰ ভিতৰত উইদিন এ উইক সেইটো আমি
ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আমি পঠাবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ CIDF through CIDF আছিল City Infrastructure Development Scheme fund hala soa CIDF pensi la soa tangka ke manji lasi la banke smart city ami etialoke poa nai ami etu proposal pothaisu smart city aro CIDF to difference ase kalimangala smart city pen CIDF ke bele smart city to ase 1000 crores plus scheme etu sanction pale amar karon ba even dipu guwahati eta paise অসমত ভিতৰত দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মান পাইছে এতিয়ালৈকে চেংচন হৈছে এতিয়ালৈকে ফুল ফাংচন হোৱা নাই Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanglapen Aris Song Hotum Wusik ni Pai Greener Cap Arni Non Kikim Kerang Bom Hill Medical College ITI Lapen Lururang So Adaka Chelenga Towar along Returning Wall along Tipi Pona Dimalong An Kahumri Dam Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Hill Medical College Difu RCC Box Kalwar Lapen ITI Pen Lururang So Adaka Cheleng Atowar Returning Wall Kaselam Pon Bom Dimalong Kelang Charidam Labang so kelang dam along Karbi Anglong Autonomous Council Matum Amor Singh Tiso Mongol Singh Timuk Lapen MSc Richard Tok Biatum Ta Chetong Dun Bukulia Town Committee Pen Bukulia Karbi Ahithia Long Tujor Cholang Hem Lapen Barpi Barso Kachitia Hem Kimrang Ponpo Kedam Tangani Bukulia Rong Supi Karbi Ahithia Long Tujor Cholang Atum Ki Hangju Lapen Karbi Lamen Amai Bukulia Aro Atum Pen Kimang Pon Bukulia Rong Supi Sankura Ahithia Long Karbi Atum Tujor Cholang Hem Kimpo Nang Ji Lapen Barpi Barso Kachitia Hem Kimrang Nang Ji Po Kimang Pen Busik Nipai Greener Cap Arni Bukulia Town Committee Ahin Pen Sai Angdeng Kedeng Pon Pangcheng Pon Lu Bukulia Town Committee Chairman Lapen Ward Commissioner Atum Adim Humridam Ji Prabjin Pen Sayamo Kedeng Chengpon pu pusi pherang ke angno lamthe jaipon pado Prabjit pen Karbi arada tum chor chalang adim Kimpon po barpi borso ka chitia hemta Kimpon po hotel along rana pan filter alang ke pajun long jia phanta klempon po lapen juwa ka pathu kang hap thip jia phan sai dengpon pu pusi checha BTC chairman pe lapuson lamthe ke jaipon ajok Karbi chujor chalang arada tum ningarong chipirenti lapen lapu Karbi lamen amai Bukulia ro tum penta Bukulia Town Committee pen lapusona sayangmu kedeng pon jia phan kachisik pon ajok kachuro alam the kepajir pon abirta ribdulong Bukulia Town Committee pen tak sangkur market mate tak Karbi atum chujor cholang ahithialong barpi barso laso kedodim awi punilitum birtalong se nilitum laso ahem kithik pandi phanse nilitum dak adi maklo nangkelang phanse nilitum dak nangka humuri ini lapen jongse kaprek jongse son kinang dolang plonte dak a committee tum tandi tum long bang penang singkina chingwai pon bom plonte ni tum am se klen pon thegi la so sai men tu pen ni sadi kikim kerang pon nilitum bangke pini adi maklong nang lang lopot adi maklong bangke non ladak bazar committee tum se bang adi nang than adi nang paklang pu posi kupon asalang li tum se pini yang bong sa adi mang paklang lo plote ni tum ke pena madak sayang deng bangke klen pon thip Nun malong so pohon bir tamu tan ponik sina Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamu piputat birta long wangthulu West Karbi Anglong District Kolonga Assamese High School along Wosik ni Phai Crane Camp Arni KS event pinning 2019 aninkan HSLC lapen SS asalang ki unduna tumaphan karcho amai ke padopone birta pherang ke pen birta nangpale HSLC lapen SS asalang ki unduna tumaphan karcho amai along Maipu Rajentiso Hamren KSA District Committee Amaipu Bisn Teron All Karbi Anglong District ME Teacher Association Amaipu Borsing England Samson Teron KSA Central Committee President Lapen Pinan ke theke dingatum chetong dumsi karcho amayalong RDP dunlo birta ke dunlo aten ke jesemet non wikimi loga charli mate ke theke re hinjong si thekhere re purote non digital India kailong sung pikji athe asonte na sailong sitame online persi ongdu asai claim pondo lasila posona ke sung along pen ke chepa jok dunji atwa mate kai ka the ang anathu damji pulote Kacharli lepen ketek anathu akenang sotlo Kacharli ketek hello emoy arbunlo Puta is DC President Terona sangho pen pherangke aphan than pachini School long term homri dam lo karble charli asong atom pen leng dam lo atokan no longan ta tami dak ningdok meme lam bang atom ke tek dam long lama bangke piniar ni bangke itum skuli huma long pen than bang abang futum mate abang pitum invet la puson si tek long si akang dayang denga charli along putang te LP school along langdam putang te tum class 1 pen chenglok class 5 andu lasi jongsi
class 4 long ben jong si than bang inut vet bang phan si asai pichot pulatang te alang li comment tu apor si vet apor hut ke than nam iko lada ka bang ke itum thekdam long lo la ke thedung loopholes lo la si jong si tok lang anathu ke paching thurji aphan pulatang te just semet pe da bang ke arum si mate ke cheng si ang deng along bang just semet pe da bang ke itum ke thana bang pe thek pami nang ji la pen teacher bang ke aposa bang tong selu pen karbiang long atan mas council pen create si anso se itum teacher vacancy la so vacancy bang ke fill up si la hai hui school long prabjin pen la bang so teacher inut single teacher ke do di malong bang ke akaprek additional teacher bang ke posting kinangi la bang si la so lama puthak pan si itum karbila charlia song atum council ke do tum aphan jasemet pet tuning rilo than bang aphan 30,000 35,000 40 50 la pan tadu voi fits ta me itum thekdam long government institution mate government school long abangke ke than ke pangkre la puson dan tum thekdam long si jong si ke than atum jong si pangkre bewa bulotang te kachar li tum ke konak si theklang la pen ke ong dung high school long tum ka homri da mateng putang te theklong lo khalada vacancy a posta tu pudang te ke than bang atum jong sabi pudang te kachar li tum ko son si ke thekpo lasi laso puthaga bangke karbiang long autonomous council atum tongselo pen prabjin pen labang so post vacancy anatum majanon ted le kondangon special ted kondangon lasi la so puthaga bangke tongselo pen ajanon etum bangke karbila charlia song tum pen adimana bangke teacher post bangke high school long ke do an mi school long ke do an la pen lp school long ke do ana bangke nangtum pan maladak vacancy post ke do bangke prabjin pen fill up nang pola bangke Difu kasa studio malong wosik ni phai greener cap arni karbiang lo athletic coaching kem mesen pen kapajut pon berta ka news se malong berta nang pale Karbi Anglong Athletic Coaching Camp Kijut Arnia Mayalong Alhisar po Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Matikasa Amay Putuliram Rong Hang Chitong Dut Lapen Manpeng Aluhi Aman Pen EM Amortitso Difu Town Committee Chairman Rakro Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Nirola Phangchupi NIS Coach Govinda Malakar Kasa Dunmay Pugotom Terang Kasa Kongchun Bang Pankaj Teron Kasa Joint Secretary Jet Nunisa Mate Bisnuram Nunisa Kasa Dihinri Bang Kensing Ingti Lapen Kasa Long Claim Bang Pupenang Pada Pinangan Kiteki Dingatum Chetong Dun Khodkoti Police Station ke paro angkang police chege adung Government authorized parking complex ki bi ponji aphan kisi ke dang pon bom abirta wosing ni phai cleaner cap arni pherang ki pen birta nang pale lapon arji ki ding pen haladak malom aron re pen si kaprek abang phual tum pen parking complex pado pon lo sitame non ke government pen si pado pon po lapen madu sitame long pa me pupusi joising bong room parking complex ahin pen pachini BK production a hin pen ke paklang kasong se pon karbi la marjan ha imu ke wangji wo signify inkora isi arni pen inkora ke thom arnian ni thoma ba difulutika cinema hall along ke paklang ponji aphan ke pathik pon ateng pen arni ke lar thu aputhak karbi film center amai phu joising tokbi mate tokbi cinema pen card news sa hemalong birta nang pale wo siga cheklo along sarlang ke do ko ajok ha imu ala marjan ke paklang ponji aphan arni ke pathik pon ateng pen arni ke lar thu karbi ala marjan ha imu ke wangji jakho cheklo ni phai krihini pen krip clear ni an ni thoma farman lotika hol along ada por phai krisi arni tili ke thom lapen arni kang sam por phai trok apor pen ke paklang ponji aphan pachini pon ada berta mangla pasi kang ton pon iglo domi thak me kurwang thu